AFC가 발전하려면 그런 부분에 있어서 왜 그런 판정들이 자꾸 나오는지에 대해서 너무 이상하다 생각한다고. 경기를 안 봐서 묻는지 모르겠지만 왜 한다는 대해서는 직접 본 분들은 다 생각할 것이고 TV 중계 받는 사람들도 느낄 것이다. 6분 줬지만 6분 이상 훨씬 더 많이 보는 것은 잘못된 것이고, 우리 선수들이 부딪히기만 하면 우리는 파울이고 왜 상대는 그냥 매 경기 그냥 진행하는 데 대해서 도대체 이해가 안 된다. Kemarahan Sinteyong atas kepemimpinan wasit Elkaf saat memimpin pertandingan Indonesia versus Bahrain terlihat saat waktu konferensi pers. Sinteyong menolak berjabat tangan dengan ofisial Bahrain dan mengkritik keputusan wasit sebagai bias. Good evening, welcome to the post-match press conference and we are pleased to welcome the head coach of India. Dalam keterangan tertulis yang kami kutip dari Kompas.com, Arya Sinulinga, Ketua Exco PSSI bilang, ya kita kirim surat protes. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol.